Ito waga jingla nuti yang ga ni ke biat college ka waga senjuk wa chnong la da laga chkmat nagi ni kis ta kam di yo jingtip ko tikna wa di yo ya ga recognition tas nyau komen hido kata-kata wa ilai nuti yang senjuk wa chnong chrup lang waga jentia student union ko wa kre nadu kisnam kat kendes pa prapanya ter haduk kat ni kejingis na tilang jam I wra senyau man ko job dewa I upun senyau kita I kublai ya education minister so di por ki dalai chemu on do upnai august yang last year haju por dalai ti chirup waga JSU hay to wa kani ke kam wa competition ke joint petition ko da pai seduk cha Delhi tasnyau iman ka kam ko wa da job cho handrai mau ang to da job wa pura ko kat ni yo I kani ka recognition ko ina yang senjuk ha chnom chirup lang yo la ti lang ba I wa ke JSU hay to wa kamon bode ni ya kini kam nang wa yo lat ki usa tan untuk dukat ko yo I ka recognition dem tene ka kate handrai am kam ni upun biang hay to wi nong kre ki staff ki nong kai nang wa yo ya ka admission ko pura hadin habol I kita dan ini yang kesenjuk wa chnam pensnyau I kiding snyau mo ko kro do kata-kata ya jinglan di yang sarkar ko dedep ha kajing ya akmat yang education minister mala kemen agniga por yang moga jantia student union rengkat lang sirup lang boga senjuk wa strong yoga strong jwa ro wi pa wajing syamu yau education minister urin to malak men rumbui hadir wa yo jiktet wa da yo kaniga BN apo katai ke namba ultimate ikan aga NCTE recognition apo dari bitai te kang putumu di por go da nelen asen do chi jaklis pa propnya apo por yang I ngilang goren da lalu ti yo dawa kaniga BN college andrei kamu yo bi do hari por wa tadi penting ko mentom wa dan menurut orang cepat teman di kabupaten pos 2 yang kan kenamba high secondary school tegan te yang sen di budi ni de yo iwa chonglang churup ko ya senjuk ga chong jwai de chemi wa vision star urin obnai august kamju da pha ICT support devi ha ka members ka 3 ga NCTE ha na september tegan te ha ka santrik news new nai news dan marja kule audio confirmation au education minister au malak men rumbui wa kata do man kata wan pura wa detimit ikan aga NCTE man gele ga course ko system ya ga BEd college kita to integrated course te teni dio iklam mo principal yang kenang ba government college te wa penting HE wa kani ga recognition man was kiat handrai dan emu ga condition ga wa ga college hub fulfill di ya ga target how chow bai gi ga how Islam the condition ga orang satan to faculty and staff nyo mo gilan na wori gi nong kre hikayata te gam te de chimi ni ga join press briefing ni ga yu ong ga polite board liang ga senjuk ga chnong jwai rengkat ga JSU to ni dawa singamu won kong ko arwan kam ga ni ga JSC ga wa I ya lumlang churup paman ga le I ko lang churup no por adu ni ke porle to kadau wa kata untuk ukur du recognition handrai uman gawan kata gawa le yung iwan wa mu dawa to uman ka full fledged BEd college kamu wa kamu temui ko ba kani ka kan man ka kamu saten di ke pau tam tli islam tegam ten man ka jinggur khu I gerlum jentia bro wi ne ba kani to kata gawa member ni institution tegam ten liang gas JSU kunjuk na senjuk ka stong robot deni ni ba wa kambong orang in the condition ko orang duna lagi tegi di faculty ki staff tegam te ido pressure wani ni sarkar uthme ni ka sarkar ko orang chana ni Muslim te leo ido budi ni ka tengah jiwa sarkar up ko indowa yung I ki artili ki kunhun na por lum jentia wa yo mentoy I kon ro yung jentia I probo